Munyarwanda cyane ngo akarenza umunwa akarusha ihamagara. Mu by'ukuri tugiye kwinjira mu miripuko ndetse n'induru zikomeje kuvugira ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko twinjira mu mirongo y'imbere ku rugamba, aho mu by'ukuri biri kugaragara ko intare za Sarambwe zarenze umurongo utukura ndetse n'abasirikari bagwana kuri Leta ya Kinshasa bakaba batagifite ubushobozi bwo kuba bahagarika intare za Sarambwe. Inkuru nziza kuza Sarambwe gufata Kinshasa binyuze muri Brazzaville, Kabila yaba yakoze umuti. Ibi byose turaza kubibageragura ese umuti Kabila yakoze nuwuhe. Hagataho kandi ibirego byashinjije u Rwanda ndetse binyujijwe mu gushingwa igisirikare cya RDF ndetse bigashinjwa ni Repubulika ya Demokarasi ya Kongo birarikoze. U Rwanda rurakariye abazungu cyane mu itangazo ryo kuri uyu munsi. Si cyo gitangazo ryo nirihe hano turabafitiye ku muyoboro mugari w'amakuru kandi agezweho kandi yihutirwa. Turaza kwinjira kandi mu mirongo y'imbere ku rugamba tubagezeho amakuru ari kuvugwiramo no muri Masisi byaturikije mu gitondo habyukiye bombe ziri kugenda ziri guturika hano muri Masisi, Uvira na Pinga bishobora kuba tombe. Ibi byose tubibafitiye hano ku meza, twamaze gutegura iyo operation komeye cyane yabereye hano i Masisi, by'umwihariko abacancuro za ntare za Sarambwe bagahura bakaba bakuzanyijeho ndetse bikaba byaturitse. Amahanga yamaze kumenya neza ko imirwano hagati ya FARDC ndetse na Leta n'ubundi y'u Burundi mu by'ukuri bakomeje kugenda batubarije agahenge, ahubwo bakomeje kugenda bashotora intare za Sarambwe ndetse binanyujijwe no mu itangazo abacancuro ubwabo biyandikiye baciye ku rukuta rwa Twitter. N'ubundi ibi byose turaza tubibagezeho amakuru yihutirwa kandi akomeye hano ku muyoboro mugari. Nanone kandi ibintu bikomeje kugenda bisubira irudubi. Trump akaba mu by'ukuri byagaragaye ko M23 ishobora kuba yagambandiwe. Ni nyuma yaho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemereye ikinombe cy'amabuye y'agaciro cya Rubaya kiriherereye muri Masisi ikacemera abadepite ba Amerika bakorera hano mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byose bikaba byamaze kuja ku karubanda n'ukuntu bakomeje kugambanira intare za Sarambwe. Kandi nanone turaza kubabwira neza ku iby'uyu umusozi wabereho gasopo muri Warikare, wabereho isibaniro rikomeye cyane hagati y'abarwanyi ba 23 ndetse n'abarwanyi barwana kuri coalition. Tunababwire iby'uru urugamba ndetse turabagerezaho gatanu ku kandi nkuko twamaze kubitegura kuri mikoro ndetse no kuri aya meza ya InfoHub 250. Hibu zagarutse ku rugamba. Ibi byose tubafitiye neza akantu ku kandi amakuru anonosoye. Ibintu byakaze mu gace ka Shabunda M23 ntare za Sarambwe bamaze kuhagera za drone zigezweho ndetse bivugwa ko neza ko zakoze agatangaza mu buryo bukaze cyane. Leta Kinshasa n'umutegetsi bwa Kinshasa batitira mu buryo bukaze, birangiye batabaje isi yose bari kuvuga ko zatanzwe na RDF y'u Rwanda kandi ari nazo ziri kurwanisha mu buryo bukomeye ngo zanatumye batakaza uduce, noneho barangiye banabyemeye. Ibyari bimaze iminsi bihishwa bitabihinduka ukuri, maze ubundi M23 ubundi ikomeza operation n'ibikorwa bya gisirikare ariko noneho mu buryo budasanzwe. Uko kwiyubaka bidasanzwe kuri gutuma igisirikare cya FARDC cya Kongo gikomeza gucika amazi mu buryo bukomeye ndetse n'imirwano ikomeye kuva ku munsi w'ejo no kugeza aka kanya iracyatumye igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa bacu batitira mu buryo bukomeye. Usibye gutitira, imirwano ikomeye gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma. Reka tuze twinjire neza mu makuru yihutirwa maze tubikubwire. Hagati aho inkuru nziza kuzasarambwe gufata Kinshasa binyuze muri Kongo Brazzaville. Joseph Kabila yamaze gukora umuti, yagezeyo mu rwego rwo gushaka inzira yo kongera guteza icyo bise intambara nshya kandi ikomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa bamaze iminsi bwitotomba ndetse buvuga ko M23 ari burembeje. Ese Kabila yabagiye gutangiza ibikorwa bya gisirikare byo ku giti cye kandi biciye mu yindi nzira. Ibi nabyo reka tuze tubivuge dukurikije amakuru dufite kugeza aka kanya. Hagati aho nanone kandi ubu tuvugana ibintu biracyahindura isura. AFC M23 yamaze gutabaza imitangazo gihutirwa yashize hanze yemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangije imirwano kandi ko inshingano bafite ari ukwirwanaho. Itangazo risobanura uburyo ki ingabo za FARDC zikomeje kumenwa mu bice bitandukanye ndetse ko abarija barwo byo bakomeje kwiyongera mu buryo butandukanye, kibi biteje akaga ndetse n'inkeke bishobora gutuma ibintu bisubira urudubi ndetse bigahindura isura
benshi bakomeje kwemeza neza ko M23 yatanze ritangazo mu rwego rwo kumenyesha isi yose ko nayo ni yivanga mu mirwano, bitazagira ngo niyo yaritangije mu rwego rwo kugira ngo bice agahenge kandi bari gukurikiza ibyo Kinshasa iri kubashiramo, kuko yanze guhagarika imirwano kandi ikaba igishaka kurwana mu buryo bukomeye. Hagati aho leta y'u Rwanda yamaze kwamagana ibivugwa n'inzobere za UN, ubwo n'inzobere zayo bashinja RDS igisirikare cy'u Rwanda muri raporo yemeza ubwicanyi ku butaka bwa Kongo, yemeza ko bahitanye abantu bagera kuri 319 ku butaka bwa Kongo. Ibi byose byamaganiwe kure kandi bavuga ko ari ibinyoma mu buryo bukomeye, nyuma y'uko ibi bikomeje gukorwa nta n'uwigeze ugera kuri tere cyangwa se ikimenyetso cyari cyo cyose mu rwego rwo gukomeza guharabika RDF y'u Rwanda, ndetse bakomeza kuyishinja gukorana na M23 ku butaka bwa Kongo. Muri iyi minsi ibintu biri kugenda birushaho kuba bibi ndetse no kuzamba kurushaho. Nanone kandi turinjiriye wari kare mu mirwano ikomeje gututumba noneho y'urudaca, kuko noneho bivuga ko indege z'Ububirigi zamaze kugezwa wari kare santere ziteguye kongera kugaruza pinga bwango nyuma y'uko M23 yigezemo igakoramo icyo bisibara mu buryo bukomeye, ariko bivugwa ko itajya igaragara mu duce, ahubwo yirukanyemo abasirikare ubundi ikarindira pinga mu nkengero zayo. Ibi byose nabyo biracaragahumba mu mwaka kuko batazi neza ngo bazayavana bate. Katuza twinjira neza muri aya makuru mu buryo burambuye. Ni ku mutekano, politiki, demokarasi. Ikaze noneho inshuti zacu z'akadasohoka mwese muze twongere tuhure kandi tubane. Aha ni ku mwero makuru agezweho kandi yihutirwa. Nimba ari umushoka burwo bwa mbere ugeze hano kuri muyoboro, gahunda nimwe, reba munsi gatoya urebe ahandike like ndetse na subscribe maze ukoreho dukomeze tubane 5 kuri 5 muri za update n'amakuru yihutirwa. Ikaze n'amakuru yihutirwa kandi akomeye twinjiyemo mu buryo burambuye. Ubu noneho ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kubona neza ko umuriro neza bwamaze kwikururira, kuko rwamaze kwikururira rwo guhangana n'intare za Sarambwe, ko bwanze amahoro yose ndetse n'ibyagombaga kuyashiraho. Ubwo ndavuga ibiganiro by'Idoha ndetse byasinywe kuva ku ya 19 z'ukwezi kwa karindwi, ubwo byashiragaho amahame y'amahoro yagombaga kugenderwaho, ariko noneho intambara ikomeza kurushaho kubaho mbi cyane. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntago bwigeze bwohereza ikintu na kimwe. M23 igahitamo kuja mu mirongo y'urugamba mu kunetraliza ndetse no gusubiza inyuma ibitero ndetse n'imigambi mibisha yo kurimura abagwanyi b'intare za Sarambwe byari gutegurwa na leta ya Kinshasa, by'umwihariko igashaka no gufata ibice biri strategie, by'umwihariko ikinjira muri Shabunda, agace bavuga ko kugeza ubu kari strategie mu buryo bujyanye n'uburyo bwose FARDC yagendaga no kwitesha mu bujyanye n'urugamba. Ubu noneho M23 yahageze yari amavube mu buryo bukomeye, ihingiza indege zitagira abapilote zo ku rwego rwo hejuru zatunguye FARDC mu buryo bukomeye. Ubwo ndavuga drone zakoze agatangaza ubutegetsi bwa Kinshasa bukumirwa mu buryo bukaze mu rugamba rwo ku munsi w'ejo ndetse no kugera muri iki gitondo cyo kuri tariki. FARDC yakomeje kwirwanaho ariko biranga by'ubusa, kuko nanone M23 kuva yari yatatse ibyagombaga kuyisubiza inyuma cyari kigoye cyane. Ihakeneye ibibuga by'indege byifashishwa mu kuyora amabuye y'agaciro ava mu duce two muri Sud Kivu, by'umwihariko no kuhazana ibikoresho bigera neza mu bice bitandukanye birimo FARDC muri Uvira ndetse n'utundi duce. Ibi bikaba ingingo y'ingenzi M23 yakurikiye. Ubwo rero ubutegetsi bwa Kinshasa bukibona ubwo bugamba ubugari ndetse n'ubukana bwajemo, bavuga neza ko nta wagishobora usibye RDF. Ibyongeye kwamaganwa na M23 kuko ubutegetsi bwa Kinshasa bukomeje kwishuka bwibwira ko M23 idashoboye imirwano kandi itashobora kugura ibikoresho bya gisirikare bigezweho ngo itagize urugamba rw'injyana muntu ku basirikare ba FARDC, kandi ibabere imberenge nk'uko bimeze kugeza kuri aka kanya. Ibi rero bikaba biri gucikisha igikuba mu buryo bukomeye cyane, bukaze cyane, bigateza n'urujijo, kuko hari kwibaza niba n'ubundi baratangije imirwano bazi ko M23 itaziriho. Nabyo byayoranye mu buryo bukaze. Kwitwaza RDF byongeye kugaragara mu gihe Shabunda yo itarafatwa burundu na M23, ariko imirwano yahagaragaye yatanze ikindi cyizere gisha ko imirwano karundura M23 iri gukora, kandi biri gutuma n'imbaraga nke n'ubushobozi bwa FARDC byigaragaza mu buryo budasanzwe. Nubwo coalition bavuga ko
ihagazeho kuko aka gace iba yagahombye kare kuko ubu tuvugana iracyakabarizwamo. Hagati aho ubu tuvugana inkuru nziza kuri M23 intare zongeye kumva ko hari abagomba gufatanya urugamba nazo nyuma y'uko Joseph Kabila amaze iminsi ku butaka bwa Kongo ku mupango mugari kandi munini wo kugira ngo atangize intambara yeruye kuri Gisekedi umaze iminsi yaratangiye intambara yeruye kuri mugenzi we Felix, kuri mugenzi we Kabila, amushinja ibyaha bigiye bitandukanye byamucisha umutwe bitewe nuko n'ubundi yatekerezaga ko ashobora kumusimbura ku gitsi, bityo akabasha yarabashije kumutegurira ibitero bikaze, harimo no kuba byabishobora kumuvugisha cyangwa se uwahamwa n'ibi byaha, harimo no kugambanira igihugu, bashobora kumuca igihanga mu buryo yabahamwe ibyaha. Yagejejwe imbere y'urukiko mu by'ukuri aburana adahari, ariko n'ubundi uyu Kabila akaba yanze ko mu by'ukuri yakomeza kugira ngo azacirwe umutwe agihagaze, akaba nawe yeguye intwaro ndetse n'abagabo bakomeye cyane bagiye kumufatanya, akaba yatangaje ko agomba kwifatanya na 23 mu kurandura akarengane kari gukomeza kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu Joseph Kabila Kabange bamushinjije gukorana n'umutwe w'inyeshyamba binarangira yambuwe uburenganzira ndetse n'ibyari byo byose byakora ku butaka bwa Kongo nka perezida w'icyubahiro wayoboye Kongo imyaka 18 yose, ariko ubutegetsi kugeza ubu Gisekedi ubu noneho agiye gutangizwa noneho urugamba kubera ko amakuru abaye kimwomo ko Joseph Kabila Kabange yamaze kugera muri Kongo Brazzaville mu ruzinduko rweruye kandi rukomeye rwo gutangiza inyeshyamba bwite kandi zifite abasirikare bagomba gukora icyo bise konetaraza neza Kinshasa, haherewe ku bitero bikomeye cyane bizatangizwa biturutse Kongo Brazzaville. Abasirikare bagatangiza urugamba rukomeye rwo kurwanya FARDC mu buryo mu nkengero za Kinshasa batagiye kurwanira mu burasirazuba. Ibi byongeye guteteza ubutegetsi bwa Kinshasa bugiye gutangwa mu buryo bwose, yewe mu burasirazuba akaba ari intambara Kinshasa naho akabuko ibizahindura isura y'urugamba mu buryo bukomeye, mu gihe byari bizwi neza ko imbaraga n'ubushobozi bwose bya FARDC byayimenaga muri Kivu ya ruguru kugira ngo ariho akomeza kurwanirwa. Ubu bikaba bishobora kuba bigiye guhinduka. Joseph Kabila Kabange agiye gutangiza uru rugamba ruturutse muri Kongo Brazzaville mu gihe Kinshasa yo yari izi neza kihanganye n'u Rwanda ndetse na 23 mu burasirazuba bwa Kongo, aho bazahera noneho bashinja ibindi bihugu gufasha umutwe kugeza ubu musha uzaba ushinzwe na Joseph Kabila mu rugamba rukomeye. Ibi nabyo ntibizwi. Kongo irageraniwe mu buryo bukomeye, intambara nshya irongera iravutse. Hagati aho intare ziratabaza, ubwo ndavuga AFC 23 bemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa aribwo bwatangije urugamba mu gihe bwatinyukaga kumena abasirikari ibihumbi mu bice byose bigiye bitandukanye birimo imirwano ndetse na militeri zirimo imirwano, kandi kugeza ubu 23 yaramaze kugota ndetse yaramaze no kubifata mu gihe cy'ibiganiro by'amahoro, ndetse kugeza bashyizeho umukono. FARDC yahise izana ingabo ibihumbi, ivuga ko hari izajyanwe muri Kivu y'Epfo zuzuye amato zijyanwa Uvira, izindi zijyanwa muri Kivu y'Amajyaruguru kuko babisohoye mu tangazo, bitse ko 23 itazarebera ibingibi byose ko nayo iri guteganya kuzirwanaho. Isi yose ngigomba kubimenya ko ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze bushigikira amahoro ngo kandi ngo bukeneye intambara mu buryo bukomeye. Ariko nubwo ngo bivuga ibi 23 imaze iminsi itoza abasirikari benshi cyane rwose kandi ibaha n'ibikoresho bigezweho. Nanone kandi yavuguriye igisirikare ku rwego rwo hejuru ku buryo muri minsi bameze nk'aho bari mu gahenge, aricyo gihe cyiza buri ruhande rwari rwabonye rwo kugira ngo rwikusanye ndetse runisuganye ku buryo bukomeye, maze ubundi bazatangira imirwano buri wese yipampye azi icyo agiye gukora mu buryo bweruye. Ibi byose ariko nanone biratutumbisha urugamba rusha rugiye gukora ibara mu buryo bukomeye, ibyo benshi bita ko bigiye guhindura isura mu buryo bwa nyabwo. Ubu tuvugana ku butaka bwa Kongo ibintu biracyarihindura isura, ariko none ziri kuba zongeye gutuma 23 ibona neza ko ishobora kurwana noneho mu buryo butari ubwa nyabwo, maze ubundi igashiduka yacakiye uduce, maze FARDC ugasanga yayituye mu mutego kuko yo idatangaza ko 23 iri mu mirwano, kahubwo itangaza ko iri gufashwa n'ibindi byinshi, ahubwo ntitangaze ko bari kurwana. Ibi byose bikaba byerekana ko imirwano nshya iri gutangizwa, 23 iri gutangwa mu itangirizwa kugira ngo izabyereke isi yose ibiri kubera ku butaka bwa Kongo. Mu itangazo ry'abasirikari ba AFC 23 ryasohowe
riragaragaza neza ibikorwa kandi bikomeye bikomeje kumvikana biri kumenyekanisha neza iby'urugamba rusha no gutegurwa ku butaka bwa Kongo, ariko noneho Kongo yo yamaze kubigeramo imbaraga zihambaye kuko ishaka kuzakura M23 mu bice byose igenzura, nubwo ari inzira ndende kandi y'umusaraba batapfa kurangiza kuko nubundi bamaze igihe mu ntambara yise iya bucece kandi duhora tubabwira umunsi wa kuwundi. Hagati aho leta y'u Rwanda iramagana ibinyoma bikomeye cyane bya UN bikomeje gushinjwa ingabo z'u Rwanda za RDF kuba zaragiye ku butaka bwa Kongo gufatanya na M23 mu byo bise ubwicanyi bwahitanye abantu bagera kuri 319 bamaze iminsi bavugwa muri iyi minsi. Ibi byongeye kuvugwa n'umwe mu bayobozi bakuru ba UN, maze ubundi u Rwanda ruranyomozwa mu buryo bukomeye, ariko ubundi akibazwa ukuntu ubutegetsi bwa UN banagira ku butaka bwa Kongo busigaye bukora amaperereza ukamenya ubwicanyi budatangizwa ibimenyetso n'ibindi byinshi nabyo bikayoberana. Ibyo benshi bibye lobbying ikomeye cyane y'ubutegetsi bwa Kinshasa bwamaze kwinjira muri bamwe mu bayobozi ubundi bagatangayo agatubutse kugira ngo baje babesha ndetse banavuga ibinyoma bashingiye ku muguhara ku Rwanda bikomeye cyane bihora byumvikana ku butaka bwa Kongo. Benshi bumva raporo nyinshi zitandukanye zidafite ibimenyetso kandi bweruye birimo ko gushinja u Rwanda ko buba ku butaka bwa Kongo ariko nta bimenyetso bufitiwe ku buryo budashobora kuvurwaho igihe cyose ngito itera kiranye ibimenyetso. Nanone kandi bikaba ingingo mbi kandi inkuru ikomeje kwerekana neza ko ibintu bikomeje kuzamba kuba bikanaba ku butaka bwa Kongo. Hagati aho leta ya Kongo irageraniwe noneho muri Rubero ndetse na Warikare mu bitero bisha kandi bikomeye kandi biri kumvikana muri kano gace byo biracyari injyana mu buryo bukaze. Iby'abasirikari b'intare bamaze iminsi bari pampiye mu buryo bukomeye bamaze kuzenguruka pinga, ariko noneho bayibamo hagati ubundi bacungira ku nkengero kugira ngo bacungane n'ibikorwa bya gisirikare biri kuva neza ko bikakaye byivanzwemo n'ingabo z'ababirigi n'abacancuro, ariko noneho FARDC bakabibacungiye ry'uburyo ibitoro bisha bari kwitegura muri iyi minsi by'injyana muntu mu buryo bukaze kuko hategerezwe isasu rya mbere. Baracyashondana ku buryo ngo biteguye kurasana uko byagenda kose. Ibi dukomeje kubitegereza ndetse no kubitega amaso ubundi tumenye neza n'ibyo rugamba ubundi dukomeze turubagezeho hano ku muyoboro w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Ibi byose nta handi uzabyumva usibye hano ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi akomeye kandi yihutirwa ku mutekano, politiki na diplomasi.